gotel on pat modon soko mon jurmi yeccima en waɗi réunion hande england réunion men saari jankoɗo men to hande en ɗo seya dow maga to Allah hawri amin min ɗo waɗa cassation min noddi bo non wari Allah waɗu barka soko min jaɓɓi mon ko ɗuura hande min ɗo yira be général Eliosonda min hiro yande mon rewɓe fam classique hande bo siyasa be rewɓe association risque de femme classée be yonia wallahi na wayo be inne tala wananu walla hande bona be no diam dole minuto ya association risque de femme classée be wodi amana be risque na solidarity dum hajja so datu woni Presidente risque de femme classée hajja so datu debbo Abdulaziz dada ya wor VIP mi hawni ma presidente anu woni presidente dum anu woni kesiye hajja so datu debbo Abdulaziz presidente risque de femme classée debbo Alhaji Abdulaziz nyamo duniya dada ya wor VIP dada ya wor VIP dada ya wor me yemdewa hande bo siyasa berewbe association risque de femme classée be yonia wallahi na wayo mi do jodi be no diam en général ele Yusuf les digidar bingale babane nodo aja swada do president de risque de femme classée Owodi amana be halka wal faame be yerdi monden be hokki mo poste didi o presidente e kanko on woni kesi hobni ma dada ya wor me mamti ma mayranjo hobni ma dada ya wor presidente risco aja swada tu boto presidente risco obite de tabilla mite de kam dada mami kanko on presidente association risco de femme classée swada tu presidente risco de femme classée swada tu woni kesi sanonko dada ya wor VIP pedum debbo aziye hande bo siyasa berewbe association risque de femme classée be yonia wallahi na wayo dole mi ona vice president men aisa to porto do bondo sanuma mai ramjo amana be president risque de femme classée aja aisa to hande ele yoso ma de bobodo vice president de risque de femme classée me manti ma janga isa to foto do la baverni porte parole da don porte parole aja zainabu abu risque de femme classée apoto do wodi belal me hone ma porte parole wallahi an porte parole association risque aja zainabu abu do mai rawja Madam ila ware na pesa tu wani secretary pesa tu de bobodo wawe shahu masinta secretary risque de femme classée me yemdewa hande bo siyasa berewbe association risque de femme classée be yonia wallahi na wayo milorti do mahaja na fisa bodo kaya madam ila milele mama raja secretary association risque de femme classée aja na fisa bodo do de boila amiona mambre ni odi aja julia bodo do my ramjo aja julia my ramjo odi belala aja julia sanu modon dada mi mangti kodo da bodo do odi ngarola aja monira bodo do fuyoti monira dane jodada mi dum manama kaya meleli imbe risque classée imbe association risque aja monira bodo do odi ngarola masen hande bo siyasa berewbe association risque de femme classée be yonia wallahi na wayo
présidente risque classique. Aja Swadatu Madame Sisewari. Aja Swadatu Miwi de Bosisi. Be Aja Kello. Aja Kello. Sando me yandi mada Aja Kello. Kello me yandi mada himbe risku. Aja Safia Potudonda Ware. Aja Safia himbe association. Risku de femme classée me manque Safia. El Yusuf Manti Haja Safia. El Yusuf Manti Haja Kello. Be Haja Swadatu Madame Sisewari. Be Haja Munira Be Haja Julia. Hande Vosia Sanfere Ubi. Association Risque de Femmes Classiques Beyonia. Wallahi na wayo. Haba miyona de bobo no way. Aja adanga isa tu dole mi imdama. Imbe association Risque de Femmes Classiques. Aja adanga isa tu hande mi mangion. De pobere danga isa tu odingarol. Bengaja umul kulchumi dole mi imdama. Sanno mileli umul kaya mi zabe umul hira navle umul debo godo. Ma Michelle debo beretana. Ma Michelle anda mileli dada. Sanno mi jambe ma Michelle debo bodo debo bereta mai ramjo bodo odingarol. Aja Amina dona. Aja Amina dona. Hande Vosia Sanfere Ubi. Association Risque de Femmes Classiques Beyonia. Wallahi na wayo. Aja Amina dona milili madebo wodo. Aja Amina dona mi manti mapotudo. Milili anbe ma Michelle milili. Association Risque de Femmes Classiques. Swadatu debo Aziz wani presidenti. Swadatu debo Aziz wani presidenti. Swadatu debo Aziz wani kesi. Dada ya uru VIP sanonko milili bodu. Nda general miwi jamaje general. Nda general jamaje ya nda general. Miyati milili association Risque. Femme classée, rêve on femme de valeur. Aya, alhamdulillah. Allah miyati, shukran. Hande Vosia Sanfere Ubi. Association Risque de Femmes Classiques Beyonia. Wallahi na wayo.